Abimukira bari kumwe n'impirimbanyi zaranira inyungu zabo bahuriye muri parike ya Calais mu Bufaransa baha icyubahiro abandi bimukira bapfiriye ku nkombe z'inyanja ku gice cy'amajyaruguru y'iki gihugu. Aba bimukira bageragezaga kwambuka umuhora berekeza mu Bwongereza. 12 muri bo ntibagezeyo. Abayobozi bo mu Bufaransa bavuze ko abimukira 12 ari bo benshi baburiye ubuzima muri ubu buryo muri uyu mwaka. Aba bapfuye nyuma y'ibikorwa bikomeye by'ubutabazi bwabanje gukorwa byo kubarokora. Ibikorwa by'ubutabazi byakozwe n'indege za kajugujugu z'igisirikare cy'Ubufaransa kirwanira mu mazi, ubwato bw'uburobyi n'ubwa gisirikare, ariko abo umunsi wabo wari wageze baragenda. Uretse abapfuye, abandi benshi barakomeretse. Amakuru yatangajwe n'umushinjacyaha wa Boulogne-sur-Mer, Eric Leblanc, yavuze ko benshi muri aba bimukira biganjemo abakomoka muri Eritereya. 10 muri bo bari igitsina gore, 2 ari igitsina gabo, kandi 1/2 cyabo bari batarageza ku myaka y'ubukure. Uwarokotse insanganyo ukomoka muri Eritereya yabuze mushiki we w'imyaka 18. Biniam Semay yagerageje uko ashoboye ngarokore ubuzima bwa mushiki we, ariko buramucika. Nari kumwe nabo hagati mu nyanja, nanjye nari muri ibintu biteye ubwoba. Imana yonyine nizi uko nabirokotse. Sinzi uko narokotse. Ndi umunyamahirwe warokotse ibintu biteye ubwoba. Ariko uburyo nabuze mushiki wanjye nakundaga cyane, ni ibintu byanteye agahinda kenshi, sinzi icyo navuga cyangwa uko nabisobanura. Hari umuyaga n'umuhengeri mwinshi, turi mu bwato, nyuma y'iminota 4 cyangwa 5 bwarashwanyaguritse burarohama. Buri wese atangira kwirwanaho. Twabuze abantu benshi, umwe muri bare mushiki wanjye. Twari kumwe, amufasha ukuboko ubwo ibintu byatangiraga kuba. Nagerageje kureba ikintu nafataho, ni mu muhengeri usunikira kure y'aho yari ari. Ubwato bw'abatabazi bwaraje buramfasha, nabonye mushiki wanjye mu mazi byarangiye. Leta z'ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza zimaze imyaka myinshi zigaragara nk'iziri ku rugamba rwo guhagarika urujya n'uruza rw'abimukira, ariko kugeza ubu bigaragara nk'ihurizo rikomeye kuri ibi bihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza Cooper yavuze ko urupfu rw'aba bantu bapfuye kuwa kabiri ruteye ubwoba kandi rubabaje cyane. Cooper yamaganye amatsinda y'abantu bihisha inyuma n'icyo yagereranije n'ubucuruzi bw'abantu, avuga ko batagira impuhwe. Yongeyeho ko nta kintu bitaho uretse inyungu zabo. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'i Calais ryitwa Utopia 56, rikangurira abantu no guharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira, Angele Vetelelo yagize icyo avuga kuri iyi nsanganya yabaye. Ibintu nk'ibi ni ibintu biteye umujinya, bica intege, biteye agahinda, vyica amarangamutima y'abantu bashize hamwe. Birababaje kuba abanyagihugu bumva ibintu byo kuri uru rwego byari gushobora gukumirwa bibandanya kubera hano no ku mipaka. Ku ruhande rw'abaturage, kubona cyangwa kumva ibintu nk'ibi biba nabo bibatera intimba. Sylvia Budele atuye Boulogne-sur-Mer. Donc on est touché par ce qui se passe forcément, et puis aussi indigné par duhangayikishijwe kandi tubabajwe n'uburyo bahatirwa kwambuka inyanja kubera gutotezwa, ari byo bituma bahura n'ingaruka zikomeye. Rero turababaye. Mu ntangiriro z'iyi mpeshyi turangiza, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron biyemeje gukomeza ubufatanye mu guhangana n'ubwiyongere bw'umubare w'abimukira binjira mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ariko Minisitiri mushya w'Intebe w'Ubwongereza yahagaritse amasezerano yari yashyizweho umukono hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Aya masezerano yari yasinywe ku butegetsi bw'uwo yasimbuye Rishi Sunak, agamije kohereza mu Rwanda abimukira bagera mu Bwongereza binyuranije n'amategeko. Mu rwego rwo gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi, uyu munsi kuwa 4 leta y'Ubwongereza yatangaje ko iteganya gusubiza umubare munini w'abimukira binjiye binyuranije n'amategeko mu bihugu bavamo harimo na Iraq. Tem Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.